hi famba ya kaya swi ni famba mina nena kuma ximuntwana swi xava tafula tala hi byala va nga fika ankarhi wa ku ya ndlwini loyi a fika ndlwini wa ku gezi ri fambile ivi ximuntwana xi ku layita tsawuke lava menchisi va ku ri a ni wu kumi menchisi ni fike byaleni ni kuma ximutwana ni tshama na xono ni fike byaleni ni kuma ximutwana ni tshama na xono ni xava masa ni tata ta food ni xava tipi ni tata ta food ni xava masa ni tata ta food ni xava tipi ni tata ta food hi suka hi famba ya ndlwini na ximuntwana loko hi fika ndlwini na ximuntwana hi kuma gezi ri timile ivi ximuntwana hi nkarhi wolowo a xi lava gezi Shikulayita chauke Nerilayita chauke Shikulayita chauke Nerilayita chauke zamazamile na ku lava menchisi u kuma ku ri menchisi a wu kona ni veka appointment na ximuntwana loko hi ta swi vona mundzuku xi ku next lava menchisi lava gezi hi ku nga titimela sweswi ni swi vona hi ndlela yin'wanyani luze mali ya mina Shikutika nikuwa kachauke Laita mechisi kachauke Shikutika nikuwa kachauke Laita nigezi kachauke Shikutika nikuwa kachauke Laita mechisi kachauke Shikutika nikuwa kachauke Laita nigezi kachauke ni zama ku faka appointment ka ximuntwana loko hi ta swi vona mundzuku ximuntwana xi nga ni ngheni mina hikusa ni twa ku titimela twa xirhami mina tsaku tshika ku huwa mani ni zamazama loko swa tsandza Shikulayita chauke Nerilayita chauke Shikulayita chauke Nerilayita chauke Shikutika nikuwa kachauke Laita mechisi kachauke Shikutika nikuwa kachauke Laita nigezi kachauke Shikutika nikuwa kachauke Laita mechisi kachauke Shikutika nikuwa kachauke Laita nigezi kachauke ni zama ku faka appointment ka ximuntwana loko hi ta swi vona mundzuku ximuntwana xi nga ni ngheni